Počeli smo. Dobar dan, dame i gospodo, ja sam gospođa Bluminski Blumana. Naš današnji gost je... Meda Brunda! Zdravo, šta radite? Ništa, ja evo malo moram da... Juj, piški mi se, čekajte. Pauza. Reklame! Oj, ne bolje. Dobar dan, moje ime je Meda Mezerski Brundo. Šta voliš da jedeš? Ja volim da jedem pogovanca koje nađem u šumi. Ima ih mnogo, pogotovo najviše volim od mog ujaka, Đorđa, kako god. Šta najviše volite da pijete? Volim da pijem vodu, ali iz reke u kojoj se kupa smrdljivi džin. Dobri ste. A čega volite da se igrate? Prtni povati. Ajde, pokaži nam jednu prni. 1, 2, 3, 4, ko će da prtne, ko će da uvati. Smradio? Uvatio si prdeš. Tačno, shvatila si foru. Super. U redu. Zdravo, gospodine Medo. Sad je vreme za sljedeću voditeljku. Zdravo, ljudi! Danas imamo intervju sa još jednom životinjom. Zove se Pepo Prase. Što radite? Ništa, kako ste vi, gospođice Pepa? Dobro sam. Samo mi se kak je odjedna reklame kao Dobro. Kako ste? Odlično. Što hoćete da jedete? Volimo da jedemo govna koje mi poseremo. A da pijete? Molimo da pijemo pisaću koju popišemo. A gdje živite? Živim u jednoj svinjskoj farmi gdje ima mnogo pokakanih svinja. Imam tatu praseta, mamu praseta i mojeg brata Đorđa. Ovako ono gore ti. Ajde malo grokćite. Imamo našu svinjsku hinu. Ajde. Veoma lepo. I to da... To je smislio naš predsjednik svinja. Lepo. Vreme da se pozdravimo, to je kraj današnje emisije, kako se zove? Luda životinja. Medved ili svinja. Zdravo, nadam se da ste uživali ovim životinjama, da je bilo zabavno. Zadovoljstvo vam je da intervjušemo nešto smiješno. Zato, viđenja.